गुला थो पारुनिसी स्वयंवी दक्षियंक गुला पर्व छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा यूट्यूब नेवा समुदाय न न्याका वयाचुङ्गु पर्व मध्ये छगु पर्व ख गुला पर्व। श्रावण महिना या गुला थो पारुनिसे यला थो अमाइ तक लक्ष्यंक गुला बाजौ थाना ये लाग्या चोपी स्वयंभू चैत्य अथेहे मेमेगु लाग्या चोपी बुद्ध या चैत्य दुथ्या वनेको ये गुला विशेष याना थो पर्व बौद्ध धर्मावलम्बी पिस भनेगु याना वया चुङ्गुदु गुलाय अर्थ गुङ्गुल्या वो लाय अर्थ महिना ख गुला पर्व धार्मिक रूप न अति कम महत्व जागु पर्व ख थुगुहे पर्वे नाग पञ्चमी पञ्जरा सापारु गुनपुनी मतया कृष्णाष्टमी वो अभिय ख्वासुगु पर्व नला नेपाल सम्बत 1144 गुला थो पारु सोमबानी से न्हेगु गुला पर्व या निम्ति स्वयंभू व्यवस्थापन व संरक्षण महासमिति विश्व सम्पदा स्वयंभू व उकिया जख लगाया सम्पदा स्थले दर्शनीय निम्ति वैपी भक्तजन पिनिगु सुरक्षा भीड व्यवस्थापन सुचुपिचु रंगरोगन सतक मत व्यवस्थापन लिसे या सट्टा तयारी पुवंगु जानकारी ब्युगदु प्राचीन सम्पदा स्थलीय चैत्य व थिथि भाग मर्मत व जीर्णोद्धार कोचागुली मेलाय वैपिनिगुल्या अपुइगु आशा यागुदु स्वयंभू व्यवस्थापन व संरक्षण महासमिति या महासचिव अशोक बुद्धाचार्य चैत्य जख लाग्या अस्थायी पसचिको व सहयोगापेक्षिया त मतेगु व्यवस्था यानगु जानकारी ब्यादिगुदु थेरवाद महायान व वज्रयान सम्प्रदाय अनुयायी राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पाखे न्यागु लख मनुत वैगु आशयागु महासमिति जानकारी ब्युगुदु ये महानगरपालिका 15 वदय नायो ईश्वरमान दङ्गोल महासमितिले से समन्वय याना मेला व्यवस्थापनीय प्रबन्ध जुगु जानकारी ब्यादिगुदु स्वयंभी जुगु महानगरीय प्रहरी वृत्त ट्राफिक प्रहरीले से या सहकार्य सतक जाम या त व्यवस्थापन यागु जानकारी ब्युगुदु गुला पर्वय रूप बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्छ न्याका वया चुङ्गु पर्वय लस्ते न्याना वया चुङ्गु मेला जोची निथ सुथे गुला बाजा थाना स्वयंभू महाचैत्य दर्शन परिक्रमा शोभा भगवती लिसे विजयश्वरी वो जनबहाद्य करुणामेय परिक्रमा वो दर्शन यागु परम्परा दो गुला थो पारुनिसी स्वयंवी दक्षियंक गुला पर्व छिगु जिगु झिगु झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा यूट्यूब